Tell me now. In a process, I remember the other day we had a chat yokuthi uye wagcina sewuphuma uyozimela ushiya umuzi kababa. What was the reason ukuthi uzuphume wena? Inkinga iqale la ukuthi ngiyasebenza. Okay. So angithi bese ngilimitwa nesikhathi sokubukela iTV. Manje bekuninyi ifoni nje. I-touch nyana nje ngayithenga ukuthi ngizobukela kuyo iTV yabona into ezinjalo. Kanti ngiyazibulala mina kulwa mama. Uphi ubaba kuleyo yonke lento ukhona? Ubaba bekasekhona lapha angakavakashi kugcina wavakasha. Okay. Makavakasha ke la se ngixoshwa khona ke mina ekhaya. Ngitshena ukuthi ubaba akakufuni la ekhaya uyabona. Utshelwa ubaba ngesikhathi akekho. Ubaba akekho ngaleso sikhathi. Manje mina ngicabanga ukuthi ukhona endlini yabona. Ngoba mina bengine room lami ngaphandle. So ngicabanga ukuthi ukhona endlini ene mase ngitshenwa kayi3 mangibuye emsebenzini everyday mangiphuma ngemsebenzini everyday ngiyatshena ukuthi hey Sam ubaba ukuthi akasakufuni. Ngaze ngabona ukuthi hayi kusho ukuthi hayi uqinisile lo mama wathi yawo. Mara wena awucabanga ukubuza ubaba wakho kule process ukuthi ungixoshelani wayuthumela ngomuntu? Angiboni naye lento le ayifiki yabona. Ngavela ngayiphumela eJardini. Ngihlale I think it was 2 months. Uhlala nabo? Ngihlale estradini. Yabona. I'm listening. Mangise estradini ngigcine ngahlangana nobaba. Ubaba ngihlangana naye akangibulisi. Njengoba uhlala estradini kunabantu angithi manje ngicabanga abanye ama street kids ahlala kuma bridge, abanye balala emashophini. Unabangani kuyo yonke lento yakho yokulala estradini? Udla kuphi? Uyekile umsebenzi that time? No, umsebenzi benganguyeka. Okay. Bengiqhubeka ngisebenza bengigeza khona, ngithenga impahla everyday. Yabona, ukuthi at least abantu umakhelwane bangaboni ukuthi lo muntu lo kwenzakalani. Lapha ekhaya ngaphandle next door bekune itina lapha. Okay. So eduzane nasekhaya. Eduzane nasekhaya. Okay. Kulezi itina lezani bekumbhedo wami bengilala khona lapha. Ngilinde nje ukuze kushaye u12 ukuthi abantu bangasandlule. Ngilale lapha ngivuke ekseni shaye ngespanini uze kuphele leyo 2 months. Mara khona umunye mama beke lokho ayibona yonke lento. So ngelilanga nako ngijabulile mina ngebholweni ngivaya nezinye intwana uyangibiza lo mama uthe wona ukwenzakala noba senginesikhathi eside ngikubona lapha eTineni everyday. Kwenzakalani? Angamtshela ukuthi hawu baba uthi angasangifuni ekhaya. Hawu kanjani? Ngithi hawu yilento engitshenwe yona ukuthi hawu baba uthi akakutshelanga yena ukuthi akasakufuni. Ngithi akangitshelanga namanje uma ngihlangana naye angikhulumisi uvele wangidlula so uye wahlangana naye wangakukhulumisi nawe zange ubingelele zange uthi hawu ngambulisa phela hawu ubaba wami ubona into ezinjalo wathula. So lento le for sure iconfirm ukuthi vela akakufuni. Ngaconfirma vele ukuthi hawu ubaba hayi sho ukuthi akangifuni. So lo mama wangitshena ukuthi umama wakho lo uphila naye lapha uthi ke waxoxa umalume wakho ngayo le ndlela le eyakho yokuthi ubaba wakho akafuni ukuthi uhlale lapha. So ngizokutshela kunomunye ubaba kumele uye kuye uyokhuluma naye umtshele le ndaba le. Uyozokusiza loyo baba loyo. Ngaya kulo baba ngafika ngamtshela ukuthi mina nginenkinga ubaba wami ungixoshile ekhaya. Yes, ubaba ophethe lapha yana. Umuntu ophethe kule community liyana yabona. Yes. So wafona le time la mathawu. Naku manje why ulanda ingane after lapho uyixoshe. Yes. Uyenza kanjani into enjalo? Hawu baba waphendula wathi angixoshanga umuntu mina. Lo ngabuya bangitshena ukuthi uzambela akasafuni ukuhlala la ekhaya. Hawu nakho mina ngiyavele ngibone nje ukuthi hawu ukhuluma ngani umadala. Hayi la time lathi hayi buyele ekhaya. Ngabuyela ekhaya mina. Ngafika ngikhuluma ngathi mina everyday bengitshena ukuthi wena awusangifuni la ekhaya. Uthe mina mangibuye emsebenzini ngifike ngathola ukuthi wena bangitshena ukuthi wena awusafuni ukuhlala la ekhaya. Ngathi hawu mina ngitshela ukuthi wena uthe awusangifuni la ekhaya. So ngachubeka ngahlala mara
ngabona ukuthi noma ngathi akusekho mnandi but akabuzwa naye umama lona ukuthi uyamsaba uyamsaba ushaye ngephenti ne uyamsaba ushaye impela so lapho ke ngahlala mara masibuyele ke uthi wena everyday ubuthenga impahla sho ukuthi imali ikhona bengisebenza manje mawukhumula le impahla uthenga ezinye uzenza njani le impahla ngiyalahla ngizozibeka phi angeke uzohlala and zizontshontshwa impahla eziningi kangaka so uyalahla everyday uyathenga uyaqoka uyalahla mara uyacabanga ukuthi le mali le kube wavele warenta ngayo ayifikanga lento le that's why sometimes ezinye izinto nje zivele zenzeke after ucabange after ukuthi bekumele ngiyenze into eso yabona so angicabanganga le okay bengizibuza nje lo part le so manje lo mama nibhekana kanjani endlini uyazi ukuthi umpayisile manje akusekho mnandi une plan from there yena ufree oba uyiphikisile leyo nto yabona so umuntu oqamba manga hu umuntu oqamba manga yimi so ngabona ukuthi no man ngathi ngizogcina sengibhema ngizogcina sengiphuza utshwala into ezinjalo and awuphuzi wena until to date awubhemi no I don't drink I don't smoke so ngabona ukuthi imali engizoyithola la ngibengisebenza khona abangigcine ngabatshela ukuthi banganginiki yabona bayibeke okay so ngabona ukuthi izoba yiningi ngakungenzeka ukuthi at least mangithola le mali ngivele ngihambe ngayo le mali ngibuyele ekhaya kusisi wami abona into ezinjalo so ngayithola imali bengibathengile igrocery la ngavela ngadecide ukuthi no man ngithathe igrocery yami le uhambe naye ngihambe emini ngiyafika lapho ngiyabatshena mama ngitshela ukuthi ungasabuyi la so uyayipakisha libuso uyithengile ngithatha into zami ngihamba ngithi vele kudala ngangifuni ngayithathela igrocery yami ngagibela etaxini uphi babakho ngaleso sikhathi khona naye uthi hayi akunankinga hayi uhambe kahle yabona because I think ebekabona vele yini isimo mara ebengena power so ngabuyela ekhaya so etaxini hlangana nenye out la ithi ndoda uzubuyela obuya khona yini utshontshile yini umuntu wasekasi kwasekwalapha ekasi lakho ngazibuza ukuthi hawo lo mjitha lo hlangana nami ngithe ukuthi ngitshontshile sengitshontsheni manje ngathi hayi no angitshontshanga ngiyazibuyela nje ngafika ekhaya ehlalela usisi wakho ukhona or seyazihlalela uyi1 no bengiyi1 usisi wami bekale kuleya family so kubo lo mjitha lo ngihlangane naye lo bekunomncwabo lapha kubo the same day ufika ngayo wena so eksini awu kufuneka amajitha nami ngajoin amajitha lapha sasebenza manje kunomunye sisibeka ngibhekile the way bengisebenza ngakhona lapha izinto zakhona ukulungisa yabona so ntambama bazongilanda ngenye intwana lo mjitha uthumela intwana yakhe uthi awamba ubiza uSem makafika athi Sem ubhuti wami yakubiza ngathi mfethu hamba utshela lo mjitha ngitshontshanga nix mina awubuzi nokuthi ubizelwane angithi ngihlangane naye etaxini ungitshela ngokuthola uye lo zokulanda futhi okay uyabona hawo yahamba lentwana yathi lo muntu akafuni yabuya futhi esemphela ubhuti wami yakufuna yena akakufuna i1 bawu3 lapha bafuna ukukhuluma nawe ngathi mfethu hamba utshela labo bantu ukuthi mina lapha bengisebenza kuphela angitshontshanga nix ngahlala hawu iyabuya futhi lentwana mase sibuya nenye intwana futhi sizi2 ngathi hayi serious le ndaba hayi ngayeka lokhu bengikuyenza ngahamba ngayala ngifika wathi mfethu sibonile lobo osebenza ngakhona hayi so bengicanga ukuthi mangingakuthatha siyeGoli siyosebenza ngaba njani ngathi mfethu yayibona impilo yami and usensena amasentinyana nawe la kuwe that time okay yabo ngiyayibona impilo yami mfethu hayi kuyaphetha ungangithatha kunankinga wathi alright angizocala ngivaye ngiyofuna indawo after lapho ngizokufonela ke ukuthi uzwakala ngathi akunankinga ubumthemba wena makasho kanjalo vele no bengivuma nje okay bengivuma nje ngingathembi mara
ibe khona lento ukuthi mhlambe angangibiza mhlambe angeke angibize yabona ngoba umuntu Ngeke angimconfirm wazi ya so kafikila ngongifonela umjito othi mfethu Friday uzogibela ashaya jika utshela usisi wami ukuthi ngiyahamba ngiyakuphi manje mara mangifikile ngizozama ukuthi ngifone ngitshene ukuthi ngifikile ngafikilanga ke awuthukanga bengithukile yeah bengithukile ngoba ngithi phela mangingena eSouth Africa for the first time bengana passport yeah and I guys unayo manje ne unayo unayo yeah so ngafika ke eSoweto